Ja ne znam da li ste svjesni, ама го правиме возењето у Загреб. Добро. Ова се Титовки во Загреб. Ние бевме доволно луди да дојдеме до тука да го пробаме нашиот концепт интимни мапи на градовите. Оваа најава е на македонски и тоа не е случајно, бидејќи сметавме дека е убаво на Vox Femina, еден од највозбудливите фестивали за кои што сме чули и секогаш сме посакувале да бидеме дел од. Сега токму од Vox, од 8-то издание на Vox Femina го правиме и ова возење и решивме да ви направиме една најава по македонски за да ви биде шаренолико. Благодарение на девојките од Vox, вечерва и на сите другари, вечерва со нас во кола ќе се возат некои луѓе на кои што исклучително им се восхитуваме за нивните действувања во градот, нивните акции во градот. Јаните ќе ги искористат сите своји извитнички вештини да се снајдеме низ Загреб, а јас за кратко ќе се прифрлам на еден друг јазик кој што веројатно не е ниту хрватски, ниту српски, ниту било каков. Ги молам сите лингвисти да не го сватат лично тоа како ќе правам многу јазични грешки вечерва. Се возиме по Илица, таму се паркираме, затоа што таму живее нашата Елена, и одиме по нашата прва гостинка, една исклучителна загребчанка, која што за Загреб има направено нешто што веројатно е еквивалент на докторат за тоа што Јаните и јас го правиме на ниво на припрема за основно училиште. Одиме да ја собереме Барбара Власин и потоа се во ова што ви го кажав на македонски ќе ви го раскажам на нешто што личи на хрватски. Еве. Ćao. Ćao, izvolite. Puno što si prihvatila voziti se s nama kroz sopstveni Zagreb i pokazati nam tvoj Zagreb. Nama je čast da si sa nama jer ono što si ti za Zagreb uradila pre 7-8 godina je otprilike na nivou doktorske disertacije onoga čime se mi tako amaterski, entuzijastički počinjemo baviti sada. Dobro, sad baš. Dakle, nalazimo se na Gornjem gradu i pokušavamo doći do jedne od dvije lokacije koje su vezane za jednu od žena bitnih za Zagreb. Dakle, godina je revolucionarna 871. Za Evropu vrlo revolucionarna i to je zapravo mlada učiteljica iz Krapine koja je dakle, na tada prvom saboru, općem saboru učiteljskom, tražila jednake plaće za jednaku vrstu posla. Dakle, učiteljica kao učitelj. Mislim da sada moraš proći ravno i onda ovako lijevo. Mislim da ćemo tako doći do Patičke. Ovdje je malo nespretno se vozite autom kroz Gornji grad. Dakle, taj sabor se održao
zapravo u zgradi u kojoj je danas vlada, ali se tamo održava lijevo. Ne, ili čekaj, ravno-patička. Ili ova, čekaj, onda se vrati natrag, samo ovo. Vrag, ovo će biti problematično možda. Pa neka, to je baš biće uzbudljivo. Da. U Patički 14 nalazi se učiteljski dom koji dalje ima ime Marija Šak, makar nigdje u Zagrebu ne postoji niti jedna ploča koja bi dakle obilježila priču. Meni je ta situacija vrlo zanimljiva zato što zapravo se u principu zahtjevi za jednake nadnice i za jednak rad povijesti dešavaju u principu unutar tvorničkog rada, a ovdje se to desilo zapravo dakle, prvi takav istup je zabilježen dakle, od jedne učiteljice 1871. Što je zapravo možda i logično jer je zapravo to je možda i jedino javno zanimanje u to dobu u kojoj žene imaju pristup ovdje. Sad tu negdje, da nas ne voli, dobro ništa, proći sad je ravno pored zgrade vlade. Ne možemo doći do učiteljskog doma, ali ćemo proći pored zgrade vlade. Lijevo, desno moraš ići, ne možeš lijevo. Evo, dakle, nalazimo se na Markovom trgu. Sa one strane se nalazi Sabor, a ovdje je dakle, zgrada vlade u kojoj se održalo dakle, taj opći sabor sve učitelja. I sada, inače ona je postala upamćena u tom govoru i zato što je te revolucionarne godine izjavila da sve koji zapravo su neprijatelji naroda, a ponajprije oni koji su imali veze s vlastom bi trebalo povješati, tako da je ostalo na taj način. Sad lijevo, molim te. Radikalna cura. Da. Kasnije je postala dosta bitna, poznata je učiteljica i dosta aktivna. I ja sam nabavila kasnije jedan njezin bonton koji je pisala u 70. i 80. godina, dakle bila je već 60 ili 70 godina za djevojke. I tada su njeni stavovi o tome ipak bitno manje radikalni. Dakle, bitno više korigirani. Bonton. Evo sad se vozimo, dakle, sad ćeš skrenuti lijevo ovdje. I približavamo se Katarinskom trgu. Na Katarinskom trgu sa, dakle, desne strane se nalazi zgrada, dakle, ulaz je bio zapravo sa šetališta Štrosmajerovog šetališta gdje sada ne možemo doći autom, ali dakle radi se o ovim tu zgradama, samo je ulaz bio sa suprotne strane, gdje se tada nalazio jedan dio Zagrebačkog sveučilišta prije nego što je premješten na Mažuranićev trg. I 1901. godine je znači ovdje dozvoljen upis prvim studenticama, znači humanističkih znanosti, i to su bile Milica Bogdanović, Milka Marović i Vjera Tkalčić, od kojih je Milica Bogdanović prva dakle, diplomirala i nakon toga doktorirala iz povijesti. To je ono nešto bitnije zapravo za historiografiju Beograda, ali eto, Zagreb može pamtiti kao prvu studenticu koja je uspjela upisati dakle u trenutku kada su dozvolili upis 1901. Dakle, to su prve 3 studentice koje su upisale fakultet. Sad se možemo okrenuti nekako. Čekaj se malo, možeš proći tamo. Trebalo bi zapravo kružno napraviti krug natrag prema Mesničkoj. Inače tu u okolici se nalazi, dakle u današnjem muzeju grada Zagreba, nalazi se i bivši samostan Clarisa, u kojem je 1700. godine, dakle u toku dok je Dita Petronila Zrinska bila predstojnica, dozvoljen, dakle, upis najbolje opet lijevo. Onda gore? Aha. Ne može, a onda ravno. Ovo su kamenite vrata. Uz to je vezana Šenina priča o Dori Krupićevoj, ne znam da li ste to to je kao poznati mitološki lik iz priče, postoji spomenik Dore Krupićeve. Sad mislim da moraš lijevo ovdje. Tu se da može. I sad ravno ideš samo, na Mesničku. Odakle smo i došli. Da. Dakle, vratimo se na 1700. Tu postoji, dakle, muzej grada Zagreba je nekada bio samostan Clarisa i tamo je zapravo 1700. godine donesena neka vrsta odredbe u kojoj su žene, dakle, mogle pohađati njihovu školu, da se nakon toga nisu morale zarediti i ući. Znači, pa na neki način je to zapravo bi se moglo smatrati
prvim tipom, dakle, neke više javne škole za žene, koja nije bila. Ovo su sve priče koje u stvari postoje u vašem ženskom vodiču kroz Zagreb, ali tako smo pričali dok smo se tako malo neformalno pripremali za ovaj razgovor, da je knjiga u stvari zbornik neke anonimne, neformalne istorije. Sve su to žene koje su ovako, spomenuli smo i radikalne i progresivne za svoje vremena, grad ih nije upamtio nikako dok se vi niste počeli tako malo formalnije baviti time. Je? Pa mi nismo imali baš pretjerano znanstvenički pristup tomu, u smislu da sada biramo nekakav jako specifičan kriterij, dakle to unutar tog malog vodiča nalaze se i one žene koje po bilo kojem kriteriju povijesti trebale biti unutra, dakle i one koje su izuzetno bitne za žensku povijest i one koje smo izabrali slučajno jer smo smatrali da je naprosto pozicija u kojoj su se našli tada dovoljno značajna ili da neka situacija ili neka vrsta zanimanja koju su dobili ili nešto vrlo dovoljno značajna da bi se kroz to moglo promatrati povijest grada i ženska povijest. Dakle, u tom smislu i mlinarica koja je dobila koncesiju nad mlinom je neki bitan civilizacijski pomak ili kondukterka koja je bila prva kondukterka Zeta je također nekakva... sad lijevo. Slijedam se već nekako. Da, sad će biti malo komplicirano. Ništa, pričaj. A to se nam ovih dana neprestano desi. Stalno propustimo neko lijevo ili nije lijevo već je desno. Da, imamo i mape, imamo svega, ali to će biti draž plus svemu ovome. Htjela sam te pitati kako je u stvari počela cijela ideja o ženskom vodiču Zagreba? Pa to zapravo nije bila ideja da se radi knjiga, nego je zapravo pokrenulo kao vrsta nekog community projekta, art projekta ili izložbe i nekog zagovaračkog projekta. Mi smo kao to radili u nekim fazama, izabrali bi 6 po 6 žena, onda bi postavili štandove na neke lokacije grada i ljudima bi postavili anketu, odnosno neku vrstu peticije i upita da li smatraju da je ova žena dovoljno bitna da se postavi neka trajna ploča ili neke trajne obilježje na nju. I stavili smo neke 2-3 kartice teksta na nekakvu ploču gdje su se ljudi mogli informirati, napravili smo neke razglednice s njima, dijelili smo tekstove o njima i odaziv je bio jako dobar. Tako da smo to radili u 2 navrata, nakon toga smo to radili u galeriji u jednom trenutku i onda smo oko 2006. zapravo zaključili da bi te tekstove mogli suvislo povezati u neki vodič. Količina peticija koja je bila potpisana je bila prilično velika, surađivali smo sa ženskom organizacijom BaBe, koja je uvjetno rečeno lobistička organizacija za koju smo smatrali da će eventualno možda uspjeti na neki način potaknuti grad na nekakvu takvu vrstu mape ili imenovanje. To se doduše nije desilo konkretno, ali u međuvremenu se pojavile neke inicijative, tako da neke žene iz te knjige zapravo jesu dobile svoje ulice ili stube ili neke lokacije, poput Mije Slovenske, dakle prve primadone i tako, dakle ne zahvaljujući nama, samo nego i nekim drugim inicijativama. Tako je došlo do knjige, otprilike. Mi smo smatrali da nam je zapravo ta vrsta vodiča, knjige, jedan od dijelova zapravo projekta s kojim se potiče vidljivost. A onda ste radili ture kroz grad? Da, u sklopu Urban Festival, u suradnji s organizacijom Blog, dakle, smo između ostaloga, osim samih lokacija gdje smo imali volontere koji su obavještavali građane o toj ženi, smo imali i turističke ture koje su se vodile onda po tim mjestima, po onom dijelu centra gdje smo to mogli provesti. A kako ste ih organizirali? Kako ste nalazili turiste za te ture? Pa mi smo to naprosto objavili, nisu se javili turisti, javili su se građani iz Zagreba. Dakle, to je bilo objavljeno u sklopu festivala. Sad morat ćeš se prebaciti u desnu traku. I dolazimo do Hrvatskog narodnog kazališta. Da, u desnu traku i prolaziš ravno samo. Dolazimo na Kazališni trg i Hrvatsko narodno kazalište. Divno. Koje je sagrađeno 895. I unutar njega nalazi se te iste godine, u sklopu otvorenja bio u njega postavljen Bukovčev zastor, velikog hrvatskog slikara, dubrovačkog. I na njemu prikazani su ilirci, ilirci kao ilirski pokret, kao nacionalni pokret za jezik.
I na njemu se nalazi samo jedna žena među liricima koji pristupaju Gunduliću koji sjedi na tronu. A radi se o Sidoni Erdedi Rubidu, dakle radi se o ženi koja bi svakako trebala biti poznata, međutim mislim da malo ljudi zna ko se nalazi na tom platnu. Sa strane se nalaze neke glumice iz 895. Desno ako može skreni. Oprosti. Neke glumice da prolepšaju sliku, Ne, mislim da me zastor gažem, dakle 895. 40, odnosno 50 skoro godina nakon Ilirskog pokreta. I tamo on stavi neke savremene glumice. Međutim, dakle, radi se o Sidoni Erdedi Rubidu, koja dakle, jedina među liricima se nalazi i koja je zapravo naša, reklo bi se, neka prva operna diva. Može se opet u lijevo skrenuti da obiđemo kazalište. Ne, desno, oprosti se da tako govorim. Barbara ima moje lijevo. Da. Dakle, ona je zapravo izvela prva pjevačica koja je izvela proizvod hrvatske opere, odnosno opere na hrvatskom, dakle Vatroslava Lisinskog, Ljubav i zloba. I za takvu ženu bila je kasnije osnivačica da onoga što se danas zove Hrvatski glazbeni zavod, desna. Ovdje baš ovdje desna. Da. I dakle, za takvu ženu bi bilo potpuno normalno po nekoj oficijalnoj povijesti da se dakle nalazi neka ploča ili bista negdje, međutim, eto, nekako se nalaze se neke druge glumice iz kasnijeg perioda kao biste unutar HNK, međutim, evo recimo za nju, on i nije tako, njezinu biografiju obrađivao dosta tadašnji kroničar Franjo Fukač, mislim. Dakle, nije potpuno nepoznata, ali kažem, nema nikako bitno obilježje niti sjećanje na tu ženu. I nalazi se na tom Pukupčevom zastoru bez da se iko pita tko je ona. Sad možemo ići ravno. Mislim da sad možeš proći ravno. Još jedna žena koju smo stavili u vodič vezana je za HNK, to je bila Mija Čorak-Slavenska. Dakle, prva prima balerina 1932. godina. U Zagrebu, s obzirom da su isto balerine imali neki drugčiji i loši status u smislu radnih prava uvjeta nego glumice i operne pjevačice, pa smo i nju uvrstili iz raznih razloga. Ona je kasnije postala svjetski poznata i slavna. Sad se Aha, moraš ići desno. Okej. Dobro. Ništa, ću nastaviti priču. Da, to je grad, ne možete uvek stići gdje vi hoćete. Dakle, sad smo prošli prolaz Sestara Baković, koje su, dakle, antifašistkinje dakle, Skojevke Zagreba. Malo dalje, tamo ne možemo s autom, se nalazila, dakle, njihova trafika, koja je istovremeno bila zapravo centar za razmjenu, dakle, CK Hrvatske, gdje su se razmjenjivale dakle, dokumenti. Prolaz Sestara Baković promijenio ime 90. godina u Miškicov prolaz, pa su se nakon toga opet vratile. Dakle, na zahtjev građana su vraćane. Ko je... Miškic? Da. Miškic je neki anonimni lik po kojem se taj prolaz zvao prije Drugog svjetskog rata. To se sad nama u Skopju dešava, promijene ime makar je istina da se taj prolaz zvao tako, ali dobro. Da. A Sestre Baković su dakle neposredno blizu imale dakle trafiku koja je bila zapravo centar za razmjenu dokumentacije i bile su uhapšene i dakle uhapšene i privedene zapravo ustaško redarstvo i zapravo su skončale krajem 1941. na trgu kojem se sada putujemo prema tom trgu ili... Da, sad idemo prema tom trgu i nekako i prema produžitku na priče i razgovora s tobom. Ti se sada u suštini baviš aktuelno sa ženama, učesnicama u antifašističkom pokretu, u antifašističkoj borbi. Pa mi sada zapravo počinjemo projekt koji je koncentriran samo na dakle, zagrebačke antifašistkinje. Dakle, na taj period, plus period 30-ih i dakle neki prolog u tu cijelu situaciju, pa se tu bavimo i ženskim organizacijama koje se zalažu za antifašizam i pacifizam na području Jugoslavije, ali dakle i članicama SKOJ-a i KPU i KPH. Pa sam zato iz tog razloga kao neki prolog smo htjeli napraviti priču o sestrama Baković.
to je nekako područje koje smo djelomično izbjegavali unutar vodiča iz razloga što je bilo nepravedno izabrati jednu, pa smo to proveli kroz 2-3 priče. Jedna je bila o Leji Kraus, dakle jedine Zagrebčanke koja je bila u Španjolskom građanskom ratu, s obzirom da žene s područja Jugoslavije zapravo nisu tamo odlazile. Mislim da ih je na popisu svega 11, od kojih su većine doktorica, a Lea je Kraus je dakle medicinska sestra i to je jedina osoba po svim popisima do danas koju su mi našli da je iz Zagreba otišla u Španjolski građanski rat, preživjela ga je, kasnije dakle ostala je nakon prebjega u Francuskoj, ostala u Francuskoj i krajem 40. godina otišla za Izrael. Tu si nam juče pričala, nevjerojatno je šta se desilo tim ženama kad se završio rat, u stvari, kad su se trebale vratiti. Samo malo lijevo, moraš skrenuti, promašit ćeš. Evo ga. Ok. Pa nije ženama, nego, dakle, zapravo Jugoslavijska policija i nije znala ko je tamo bio, tako da su mi hvatali pisma, oni koji su se spasili u Francuskoj, bi slali pisma familijama da su tamo i da su živi i u principu oni su ih u dosluku sa policijom, zapravo je policija hvatala ta pisma i po tadašnjem zakonu, dakle u Jugoslavijskom su im oduzimali državljanstvo i nisu mogli ulaziti u državu. Ne? Na kom osnovu, zašto? Pa na osnovu toga što su, Kraljevina Jugoslavija imala vrlo striktne zakone o tome, na temelju toga što su većina bila članova ili skoro svi članova komunističke partije. Ali i oni koji nisu bili, dakle bili su tamo, su ako je u jednom slučaju nisu bili članovi, tada su dakle imali zabranjen prostor. Evo, nalazimo se dakle pored Meštrovićevog paviljona, Doma hrvatskih likovnih umjetnika, koji je u toku Drugog svjetskog rata, danas ima naziv Trg žrtava fašizma, oko njega možemo kružiti malo dok pričamo. A u toku Drugog svjetskog rata on je nosio to zloglasno ime Trga N i na njemu su se nalazile više stanica, dakle i Gestapo i ustaška dakle, policija. I sam dom likovnih umjetnika tada je u toku, dakle NDH bio džamija, dakle njemu su bili postavljeni minareti koji su nakon rata skinuti, pa bio. Tako da je više lokacije zapravo gdje su, kako bi rekla, gdje su ljudi ispitivani pod tom torturom. Konkretno, evo, radi se ove zgradi gdje se nalazi Zeleni križ tamo kod apoteke. Ja isto dugo nisam znala tih lokacija koja je. Ona se nalazi malo prema Zvonimirovoj, gdje zapravo se na samo Badnje Veće 41. znači uoči Božića Zdenka Baković bacila nakon mučenja, a Rajka je dakle, umrla nakon toga u bolnici od posljedica mučenja. Eto, i to su sestre, to su dakle, da bi se znalo zašto su tamo biste sestre Baković. I zašto se prolaz mora zvati po njima? Ovaj trg je također bio preimenovan. Dakle, u toku 90-ih Trg žrtava fašizma dobio je ime Trg hrvatskih velikana. Te su se radi toga tu odvijale demonstracije svake godine sa zahtjevima tadašnjeg suborana da se vrati ime i onda je vraćeno ime dakle, Trga žrtava fašizma. Jani i ja dolazimo iz jednog grada koji se sada... Sad možemo voziti gdje god hoćete. Sada možemo, da. S obzirom se na Gornji grad. Većina tih lokacija nalazi se, naravno, s obzirom da smo mi radili neku historijsku obradu, većina tih lokacija nalazi se prema Gornjem gradu i u nekim prostorima gdje je dosta teško s autom se voziti, ali možemo pričati o Pa da, naravno. bilo čemu. Možemo. To je grad, to se desi nama sad, kako se Skoplje menja, onako kako o tome čujete i kako o njemu pišu strani mediji, da je to Luna Park iz horor priče, gore je, nego ta asocijacija. Tako u Skoplju sad danas ne možeš znati, ne možeš biti siguran da možeš od tačke A do tačke B doći na način na koji ljudi u gradu znaju. I grad se užasno, strašno, nasilno menja i onaj korpus identiteta se svodi samo na jedan politički pamflet i gubi se pravi identitet grada koji u suštini nije jedan. Ljudi nas sa strane teše da se to dešavalo i dešava se svim prestonicama zemlje Balkana. Kako se Zagreb menjao ovih godina? U kom se smjeru menjao? Pa zadnjih godina zapravo u smislu imenovanja ulica
sporadično. Zapravo, mislim da je taj proces u Zagrebu obavljen dakle, početkom 90. godina, gdje su se zapravo u jednom trenutku odmah zapravo većinom promijenili nazivi ulica. Neke ulice su bile vraćane dakle, na imena ulica stara od prije, dakle, koje su imale isto tako 45. Neke su dobivala neke potpuno sulude i nove nazive. Ali mislim da je taj proces bio u jednom trenutku zaustavljen i to što smo izgubili iz javne memorije, smo izgubili iz javne memorije. Mislim da su Prolaze Stara Baković i Trg žrtava fašizma, recimo kad se konkretno radi o antifašizmu, mislim jedine lokacije kojima se vratio dakle, stari naziv. Dakle, taj dio antifašizma je više manje izbrisan iz memorije grada. S time da, kada govorimo o upisivanju ženske memorije, dakle nekakvih ženskih ulica ili nešto, to je općenito problematično jer toga niti ranije nije bilo puno, ne? Ali onda sa gubitkom antifašistkinje izgubili smo i taj mali dio dakle, ženske memorije koje eventualno postoje u smislu da je bio upisan ulica. Tako da, kod nas nekako je, mislim da vijeća i odbori za imenovanje ulice imaju neku ideju da zapravo, s obzirom na silne promjene, legitimacije i tako dalje, dakle građanima ne bi radili probleme, da više neće tako lako ulaziti u situaciju o promjeni imena. I onda zapravo kada se trude postaviti neke imena, sad je recimo bio zahtjev neki novi za postavljanje ulica Nadi Dimić i Anki Butrac, makar su, mislim da je Anki Butrac postojala ranije. U principu se zapravo čekaju neke nove ulice na nekoj periferiji grada ili šta god radilo sa umjetnicama, dakle, ne znam, postoji ulica Ksenije Kantovca, dakle kiparica koja je postavljena pored novog muzeja za suvremenu umjetnost. Dakle, u principu se čekaju situacije koje su prazne ili koje nisu naprosto da bi se onda eventualno mislili na to. Inače, jednom smo zbrajali broj ulica u Zagrebu i mislim da je oko 0,4% svega ulica u Zagrebu nazvano ženama iz povijesti Zagreba. S time da, mislim, naravno ne treba ih izmišljati, ali zapravo mislim da postoje po svakoj, dakle po svakom kriteriju, ne samo našem, kako smo radili vodič, mislim da zaista postoji velika količina imena koja bi u taj fundus morala ući. Koji je, jel bi se puno razlikovao danas, kad bi danas radila ženski vodič u Zagrebu? Pa ne znam, to je teško pitanje. Vjerojatno sigurno bi se razlikovao, sigurno bi ga radili drugčije. Mi smo ga tada radili po nekom svojem subjektivnom kriteriju i zapravo nismo išli u tu ideju leksikografskog pobrajanja. Dakle, da imali smo kriterij da one žene koje već imaju zapravo nekakvu javno priznanje ili koje se već nalaze negdje upisane u memoriju, da ih nužno ne treba specijalno spominjati, poput recimo, ne znam, Marije Urić-Zagorki, čija skulptura se nalazila tamo. Svakako. Da, ili ne znam, Ivane Brlić-Mažuranić, koja bi ušla po kriteriju da je bila prva žena zapravo u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. I tako, mislim, masa žena, vjerojatno bi gradili drugčije, sigurno, ali kažem, nismo išli u taj leksikografski dio, nego smo naprosto pokušavali uhvatiti neke točke koje su zanimljive za povijest grada i za žensku povijest i na taj način napraviti neki ilustrativni vodič. Ove kroz recimo 300 godina grada, ne? Tako recimo, samo jedno 300. Pa tako je ispalo tada, da, oko 300 ove godine. Da, važna je na kraju knjiga ispala bez razlike kako je počelo i kako ti kažeš da to nije bio pristup. A mislim, kažem, nije to neki znanstvena knjiga, to je naprosto jedna vrsta vodiča. Doduše nismo dobivali neke specijalne packe od povjesničara, ali nismo niti ulazili u tu kategoriju koja bi bila zapravo na taj način. Tako da neke stvari vjerujem da i jesmo. Neke stvari smo i izvorno sami izvadili, a neke smo naravno vadili iz zaborava gdje su već bile zapisane i imale nekako svoje priznanje, pa su eto zaboravljene. Super. Ja sam moje pitanje iscrpila. Dobro. Ostaje da te pitam kao na nacionalnoj televiziji da kažeš ako te ja nešto nisam pitala, htjela si reći, slobodno dodaj. Možda i muziku. Muziku možemo sad slušati i ostavimo te tamo gdje nam kažeš. Ok. Da, Jana nam je spremila muziku, pa si sad. Eto, super. Eto, to. Okay. Volio da si tu,
Al grad je tako tužan, a ti si s one strane. Ove su kuće tako ružne. O, kako